دیتازانی کل 24 هیوابوری انجمن پارێزگەها دهوکی دیگل همی دام و دەستگەهên پەیوەندیدار و سندیکایان کۆمبوون ji بۆ danana planeka guncay bi rewşanûkeya parêzgeha dihokê ve û çendîn pêşniyaz hatine dan û li 28 heyvê ev pêşniyaza bûne biryar ku daşkandin di hemî biyavan da bête kirin lê her li derçûna van biryaran da tanûkê ev biryara nehatine cêbecîkirin û welatî jî dibêjin biryarên hikûmetê bi tinê xubrê li ser kaxezê ye. خودی حتی نکات تشتید برچاف دینن و چه دیار نجی بس اشراق دی برچاف درک همیت دی برچاف درکن و دی خدانه مرکاجی و خدانه شقاجی و خدانه بریاراجی مطعماجی و همین نوعیت تشتی دی بریار پیکن و اگه بریارش بینه که وین انجمن دیفچونه بکتن ببشن کو بریار درتن کو قانون پی بیت دانند من سه ورقه ونیفت ایجاره از حیوان سه ورقه ونیفت ایجاره دم اسما مستامه من 413,000 یه تو گرفتیم 13,000 یعنی من 40,000 جدف خوی دانانی اصلا حتی من بهای خوی کریا خانی دای اما هکت شاهد جی اما ویگاوی 13 ورق دلاری نه منت حاضر کرین ها بو هیوی ایجار دکانه یعنی ما هک ایجار دکانه نه هیت خاری 13 ورق دلار یعنی هم مروف پارا خرکت احتمال مروف 13 ورق نه خرکت راستی 13 ورق دلاری تو ویگاوی بدید نشی کلو پرید تشتت خوب این یخانی تو نشی بهای تشتت خوب این یخاره برای من چاکسازیت حکمت آمه و کی چاکسازی دولت عثمانی نه احتمال همیشه زانن وقتی دولت عثمانی ویا چاکسازی کردن بس حبر علی الورقه بون بس نویسان بون سر لاپرا که سپیت هات نویسان وقتی عالم قانع کرد کو بله هم دی چاکسازی کردن او ورقت هات دراندن و تابتن اکو بشین حاشطانه که گلیشیدن جلای خوب اندامکی انجمنی پارێزgeha dihokê xuya diket ku ev biryara ji pêxemet baştirkirina jiyara welatiyan hatiye derkirin û dibêjîtiyê gejbînim ku ev biryara diêne cêbecêkirin. بازار خوی تیتا خاری هدی یعنی راست ماجی پنگاوا گاهاوتی و خلجی هاری کاره و ام داخازت که امپتر خلکی هاری کار بید اوت مصلحت عام داره نبود چه کسکیه ام همی برایت یکین ظروفه که و از بوارم پشتی موایی که دی وضع گلک باش بیتنو وکی دیجی جوانه بدی وکی و گوهسنه تاکسی داخلی پاس داخلی خط در وزا خود دهو که هیلن دهو که و هولیره او جرجا 15 صده اتواتي نخاره وهمي يعني ديف وي برياري همي تشتي تحديد كده مثلا صوت مني بنزين غاز او جي هندك سعر الباد يعني شو حد نبوريتن ديسا مواد غذائيه جي سر شول كان كوبشين هندك سعر واجي كمتر لي كان سعر برينوكا واز باورم يعني اف بريارة ما دي جهه كيف خوشا خلقي بيتنو دیتازانین کو د سرهلدان قیرانên rû li Herêma Kurdistanê kirîn welatî jiyaneka dijwar diborînin û hetanûkê jî çirêkxistinên pêdivî bi rewşanûkeya Herêma Kurdistanê ve bi bazarî ve diyar nînin û her kesek bi azadane serederiyê digel firotina kelûpelan da dike. Lewma welatî daxwaz dikin ku ev biryarên hatîne derkirin bêhêne cêbecêkirin da ku jiyara welatiyan bi baştir birêve biçêt. Têlê Reşîd kanalê Badînan